Oo, maupay nga aga, Bombobin, sugad man ito natin mamaratihan, Bombo Radyo Tacloban. Anyway, Sir Jobs, may dama. Pipiray nga karsada tulo, tama? Nga igtutu lane. Bali, upat, Upat. upat hiya nga karsada, Mhm. nga inin i-adjust ngadto hiton two-way. Mhm. Oo. Inian karsadahan han Burgos, Mhm. Gomez, ngan han Zamora, sugad manan Juan Luna. Mhm. Ini nga mga karsada ang tutulo an Gomez, Burgos, Zamora. Ada inihan may ordinansa ini, pero so far tungod itong sitwasyon adjust anay ngadtuhin two-way Mhm. nga inin flow hanaton mga sarakyan. Mhm. Mhm. Okay. So ini nga Burgos, tikang ko didahit may skinarial, diretso kadto may gasolinahan ngadto, Sir Jobs. Amo ito. Yeah. Oo, oo. Mhm. Okay. Inin pero diri hiya siguro makakatangpos ngadto hiton didiha may sugad pananglitan didiha may real Mhm. kay iton real magpapabilin hiya nga regulated One way. regulated one way Mhm. kay didiha iton alas 5 iton aga alas 5 iton alas 5 iton kulop na two way hiya paghatag iton iwag han mga sarakyan nga tikang ha Magsaysay Boulevard para makadrodret-sulot hiya pag-exit didiha Real. Mhm. Okay. So, Patent Justice sa pabili diha nga one way, Rizal and Avenida. Ang main artillery and Justice Romualdez part of Real Rizal Avenue nga niton veteranos magpapabilin hiya nga one way inin counterclockwise nga flow. Oho. Oo. Ayun. Okay. So, iton Gomez, Sir Jobs, diretso inin it one way, tikag to Hamay, ano't nga karsada to na cruising, Inin Rizal Avenue. Rizal Avenue. Oh, so baliti kang Rizal Avenue, tubtub nga di mismo Real. However, iton pag-ugo Real, mapawalahi, mapawalahi balik lang adto ano. But tungod nga two-way iton Juan Luna, so yan chance ang mga tikang Juan Luna pwede na makalikdo ti pakadto downtown magamit iton Gomez nga karsada. Kay ti pasulod man ito bali westbound man iton Gomez. So pwede na an kang liwat kang east pwede na hiya traverse ti pakadto west nga portion. Okay. Sir Jobs, Tuan Luna, kasi Tuan Luna, pagtabok ni mo hit iskina Imelda Avenida Juan Luna, pagtabok ni mo tikadto na may Leyte Normal University, two-way di ba ito dito? Pero pagtabok ni mo nga di atras, one way ito dida, tama ba? Oo. Iton didiha may Gomez tahos ngadto Oo. hay nagto dapit May JB dida, oo. one way iton veteranos. Tapos pagtabok ito, two-way ito niya. Oo. But may daliwat ining executive order nga pagka alas 7 iton aga nga alas 7 gin one way liwatan dito built. So naupo dito hiya. Based ining based ito nga executive order ni Mayor inin magiging two-way gihapon niya. Two-way, nga tanan ni bisan tumabok didat Avenida, Sir Jobs. Oo. Two-way na. Pero di dahil na aga dito na kikitaon kun labi na kun may klase ngan hiton opisina. Ayun.
Okay. Now, ano't kondisyon ni Sir Jobs it parking naman hinin kung bangin magwala tuot parking ha init magakuan hini. Pamarking hito naton mga sarakyan. Sir Jobs. Parking, basta maupay la iton adag pero iton ano ini. Bisan kun siring pa, bisan pa kun iton karsada basta maupay la kaparada diri hamper iton flow iton aton traffic. And then oray gadudog sama. Nadipindi nit kay na iya iton driver. And then iton iya kapag intindi iton iba nga mga gumaramit it karsada. So amoy amon usang pinaka makulba nga sitwasyon kung baga panglitan may pun or durdamo itong driver nga maraot it kinaiya hapag paparada. Amo na. Okay, itpan marada hinin well kung di ba kung sugad one way or bisan two way Sir Jobs adila iton ha tuo tama itpan marada or wala? Wala. Ang mga one way left side parking. Side. Okay. Pero may daliwat mga driver nga diri maaram kung ano it left kung ano it right. Left side. Di ka left. So, well, pag kuan. Pero waray mga kuan na Sir Jobs no. Inindidiraton mga kakarsadahan nga inin. Waray mga waray mga signage kung haim pwede magparada Sir Jobs basta adeha left side. Gindadag an partihan left side parking pa. Man hiton mga kabutang nga mga signage hadto pa. Pero yan na gindadagmit liwat ang mga parking mga signs nga di oray gamit tatanggalon ngan baga diri na hiya magagamitan nga parking tatanggalon hiya ang mga signs. Then kung may da mga kinahanglan nga bubutangan hin sign amo itong gindadagmit niya nahan traffic engineering. Yun. Pag allowed Sir Jobs sini nga mga e-trike kakarsadahan kakulop gin-mention ni Mayor pero dapat kuno regulated may ada mga dokumento pagbiyahe Sir Jobs. Iton iniliwat nga mga e-trike kinahanglan private good nga kagamit. Private nga kagamit bali ito nagamit private diri good hira matutugutan hiton ini nga mga ginggagamit sin pamasaheros kay di waray balaod nga tutugot hira nga ipakabuhi ito ipamasaheros. So ang private nga kagamit okay la hiya as long as masunod hira hiton traffic laws, rules and regulations kay karsada man tira ginagamit. Manit karsada bisan kun waray hira diri hira ginpupugos diri hira kinahanglan nga adahin driver's license kinahanglan mahangkop hira ngan susundon nira iton rules han karsada. So amo iton iton baga unob baga sulod iton karugsigmon iton aton alkalde ng Siyudad ng Tacloban nga well nagamit kitat karsada kinahanglan nga eksakto ito naton pagsunod diri bakay waray naton kinakaptan nga mga tikang Land Transportation Office nga dokumento magpapas nalaliwat iton paggamit it karsada. Okay. Pero karsada nga era pagagian pwede ba hira tumabas kanan Real, Justice, Rizal, Avenida, Sir Jobs? So far, may daliwat na exister nga ordinance and tricycle route plan. Mention dida an e-trike. So, diri hira, dito ito ordinance na siringan itinutugot an agi han mga e-trike han mga national highway. Sa ito dida. Now, may daliwat, dito iton alternative route han aton ordinansa natutugutan. However, aadihira didi han rightmost lane, meaning didi hiton makukonsider naton slow lane. Iton dapat sulsugon. Kagabi nga ni naguri mang raw kanghen mga may dabaga
aging kakarusturya ko partihiton may mga sarakya, especially inin tagiyahin mga truck, tagiyahin nasiringira, kung inin mga tricycle mag traverse di karsada national highway, magiging partly what it amon loses. Oo. Kay kung pananglitan aabot nga. Imagine ka dako iton makukonsumo iton imo sarakyan. Hit nagsusunod ka it dalagan 10 kilometers per hour bagahin punerarya ba? Inin siring pa nira ngalawang dakot amon magiging loses. Correct. Kay inin ulanggod. So maupay ton aligod lahirhalgid magtutuman. Siring ko maupay liwat nga niton kay para maging hinungdan nga maiban ngadtuhin kawara ito nga mga adaliwat nga naparada. Hiton rightmost lane. Ito nga slow lane. Consider nga slow lane. May ibanan ngan mawawara ko ditong parada kay masiring man ay kay ginagamit naman nga karsada di rin ak maparada din. Yun. So sugad la ito kay actually ang parada itong ligi ditong karsada kay nakikita man nga tanang sakyan aadto lagi hapang kada bali karugsigon to lagi han una nga inaagian nga karsada diri gud dira nagamitan bago. Iton igin nga part iton karsada. That's why inin adi nga mga atbang hiton or ada iton baga iti rabungsaran ada highway may nga ni sarakyan ay kinakada na lakay nga lang di man yung ginagamit nga karsada. So di modo kung baga masugad basta alternative route hiya nga national highway nga gin-declare hiton ordinansa ada dida iton unog nga igintutugot pag-agi hiton nga mga iton tricycle. So karong signon Sir Jobs real di lagi dire magagamitan dire man hi alternative. So pwede ra didto haloyo Magallanes sugad. Oo, iton ginplanuhan nga ni gihapon nga iton Magallanes gin Anisperas Avenue maging two-way itiya all the time so that mamamay ada good access iaga nga kulop iton mga e-trike ngan iton mga tricycles tipakadto ha downtown kay ito sala iton all the time nga sulod iton mga tricycle nganiton e-trike aadto laha may apitong kumbaga pitantikan hagawa sa Tacloban diha south masulod ka likdo ka hiton kaibaan dianji nga intersection andito ha may kaibaan masulod ka ang kaibaan road nga usanga sada ang sakob iton kaibaan ato ka tapos ugwa didaha kalinipawan diha may Kalipayan Cocoy Romualdez Avenue tapos magdudor diretso ka na ngadto may Angelicum diretso na ngadto apitong traffic light apitong junction sulod ka na didto Ninoy Aquino Avenue pag abot Ninoy Aquino Avenue diretso ka tikadto na may Liti Normal University diretso ka na downtown amulay all the time naagi nakakasulod ang mga sugad nga sarakyan tipakadto downtown andi diha may real ada pa hiya kahuman hiton one way and 7 to 9 after 9 o'clock amo pa niya pakakasungsong kay diri man liwat pwede maglaktod iton tricycle e-trike diha may real tikang hamay Boy Scout Rotonda diha Fatima Johnson diha may Coca-Cola diri pwede maglaktod
ngadto ha iton ini nga mga klaseng sakyan ti pakadto downtown. Oh, okay. So mas sungro na hira dito ha may say iton tinatawag pahara nga karsad. Oh. Dito ha may kalanipawan Kukoy Romualdez Avenue Oh. or else dito ha may pikas. Oh. Kalipayan. Aamula iton nga mga area at tapos Kalipayan ugwa ka dito ha may real Kalipayan. Oh. Tapos Matalabok ti pakadto na Esperas Avenue dito ha Sid. Oh. Amula ito or else tikang ka Kalanipawan ugwa ka Talabok ngadto ka may Astrodome sulsog ka na Esperas Avenue all road sagkahan. So amula itong dida yan ginplaplanohan ito nga all the time to two ways so that may access nga tanan nga oras iton sugad hini nga mga sarakyan ngadto downtown nga sugad mawas. Oh. Ang bike lane ha San Jose, ano nat mga kabutangan hinin Sir Jobs? Kaya kung yan nawagan ka na ito mayor nga kung pwede mag-bike na la or maki-hitch na la hit mga usat biyahe tikadto la Sir Jobs, ano mga kabutangan na? So iton gihapon iton problema ang kinaiyahin driver. Parang nera nga binagisan na ito gingastuhan ng gobyerno nga para alokasyon para iton mga magbirisiklita pero pinaparadahan. May dangani nagpaplano nga laong takay kung may danang parada ko no inin aagian ta bubutangan ta ko ng rampa di pagbaw aagian ta ko no gihapon. Inis pareho ba kuno nitong Facebook nga ada nga ni kuno nitong mga ada kuno nga nitong talabukan na ada itaw nasa kahit auto. Siring ko makoreliwat iton. Tapos ginsigan ako kaya no mo nga diri niyo pindandadakop iton. Nga na kun waray man kami iton baga mas waray driver. Waray driver nga labot pa inin may process kumbaga binayaan ang sarakyan. So itam binubuhat bibiling namon takay maram ka man Pilipino papakyanan nakilala ka driver hini bisan nakilala dere. Amo iton dida iton problema. Pero sispruhon gihapon magpapadayon iton amon pati iton National Police. Sige iton pag sinaway iton dida takay inin may ada usang sarakyan nasaway maiwas maunhan liwat kami kay naghawan. Niyan an waray pa masaway amo ladot mapara balik namon may danaliwat. Amo na istoryahin ni kun siring pahain ni an bunay kun ugang. Di nga ni an sinisiring nga lang when the mouse is away the cat will play. Yun. Pero implementation ni Sir Jobs, by the way, ito nato na bago nga rerouting din or ito na bago nga traffic regulation is by after that Holy Week, Sir Jobs? Yeah, pero nag-suggest kami nga idra-dry run. May daan ay baga mga pera ka oras nga dry run tapos diretso na para pagpahira iton mga gumaramit karsada nga amoy nit maging kondisyon iton bag-o nga igin pagawas nga executive order ti kang iton aton alkalde ng Syudad ng Tacloban. Ang panuyo hini para maka inin por lo menos sugad nga mga pamaagi makabulig ngadto hiton pagmuruminos iton aton mga kagarastusan labi na hiton parte hiton presyohan lana tungod ini amo iton nga inin usang kabaraka iton aton alkalde ng Syudad ng Tacloban so haya mismo pinsada nga susugaron ta nala ini aber pa iton susugaron ta ni aber pa iton Syudad ng Tacloban maka bulig liwat hiton pagin muruminos hiton aton mga motorista samtang aanhi sa Syudad ng Tacloban.